Assalamu alaikum. Qadamjoy TV kanal подписчиктер, амансыздарбы? Бүгүн 3-чү иш күнүбүз. Пока что брокколи пишелек. Шунтип скалаттарда тазалап коюп эле жүрөбүз. Бuyакта балдар жүрөт өзүнчө. Ушул скалаттарды жыйнап коюп жүрөбүз буякта. Пока брокколи башталып элек. Бүгүн биринчи күн жамгыр жаады. Шотландияга келгенден бери ушундай жерлерде иштеп атат. İştese болот экен. Жакшы эле буйруса. Техникалар экен. Жер айдап, ошондой техникалар. Жакта иштегендердин машиналары. Жакта биздин коллегалар. Мына биздин коллегалар. İş çok bekar turuşat. Bıraktan biraz silah koyuyorsa işte ne? Kanda volta değiş. Ne vardı kaçası? Kanda volta cümşan cidden silah koyula. Ne vardı kaç verdi? Hakikat kalışım kal. Ya şunlar virüs. Kaçmaya gerek ki. Kesek sen hangi işte jakşı bilesin. Ne de o tadı. Şu yerlerde işteyiz. Ballar vardı kameradan uyalılar. Bu teknikanı götürün. Buna bulacak tak kepka bizim supervisor. Buna supervisor. Supervisor qanday ishlardan berasinglar? Assalomu alaykum. Qirg'izlar. Alaykum assalom. Qirg'izlar qata ishlab qo'yapti. Bizning kollega 8 adam var. Vaqt turib qo'ygan atroqqa. Shunday qilib o'xshaysiz. Bu yoqda bir otam lekin oldi. Ukrainsklar bor. Bu yoqda juradi. Özünü ko'rib qo'ysinmi? Bir saat. Ya 2 minut oldu, 3 minut.